Još jednom dobra večer i dobrodošli na spektakl koji se viđa jednom u životu, jer samo će jednom Brazil prvi put doći u Hrvatsku i Kranjčar, standardni sastav, i to je, kao što su već naglasili prije mene mnogi, ali tu smo priču već apsolvirali. Butina na golu, Robert Kovač, Tomas Šimunić obranam, dostavili sastav sa svojim originalnim imenima, a ne ovim nadimcima, pa je u grafici prilikom prepisivanja došlo do pogreške. Ide Lucio, pokrajnike Kovača, Lucio prvi udarac i uhvatio je to Tomo Butina. Što nije uobičajena kod igrača iz zadnje linije. Evo i naših, to je Klasnić iz prve i evo pljeska prvoga, bez obzira što je to otišlo par metara dalje od... Tudor ipak za Babića, Babić i Kafu ispred, ali još Babić, evo šanse, ne, još je opasno, ispred Kranjčara su očitili, Crna, ne, šteta, bravo Hrvatska, ovo je tukao Dario Srna, 9. minuta, prva dobra prilika za Hrvatsku, prva vatra pred Didom. To je bilo dobro. Odmah smo je i prodali, sad je nezgodno. Utrčava iza leđa hrvatske obrane Ronaldo, evo prilike za Brazil, Ronaldo Butina. Ranije pokušava raditi offside Ronaldo, to nikako nije dobro, on mora pratiti Ronaldo u ovakvim situacijama jer je Ronaldo igrač koji je previše iskusan. Nikaka je naumio proći Niku Kovača, ali nije to lako. Lavlje srce hrvatske reprezentacije je reklo nećeš proći i evo sada Roberto Carlos. Udarac, no to kupi. Ostalo je to u bloku. Ide na... Ne, nažalost, zaustavljen ovaj napad i Olić ostaje. Kođe su svirali. Jer sama cijena njihovog dolaska jasno govori o tome koliko oni pobjeđuju i kakav je posao. Opa, evo sada prilike, evo šanse za Olića, može li? Ne, stativa, ali još je šansa. Gol! 1:0 vodi Hrvatska. Niko Kranjčar. 32. minuta, vodimo. Savršeno. Ona tvrdoglavost, ona upornost Ivice Olića da ide do kraja, da prati, da čeka pogrešku čak i jednih velikih Brazilaca, jednog velikog Dide. Blokirao je savršeno ovu loptu, nije imao sreće kad je uputio ovaj šut, jer očekivali smo da on pospremi tu loptu u mrežu, mada je situacija bila teška, ali ipak je Niko Kranjčar pratio ovaj napad. Klasnić mu se dobro izmaknuo jer je bio u lošijoj situaciji i Hrvatska vodi 1:0. Bravo za Olića, bravo za Niku Kranjčara koji je to pospremio, bravo za Klasnića kojeg nije povukla lopta da i on proba dati gol. I sad mi ovo sliči na finale košarkaške olimpijskih igara u Roberto Carlos. Ne. Gol, šteta. Ricardinho, ko je to bio? Ricardinho ili kako... Ricardinho je sedmica kojeg grle Brazilci i pljesak s tribina Poljudskog stadiona, jer to je bio udarac koji je obrisao paučinu iz 90 Tome Butine, centimetar gore i to ne bi bio gol, ali ovdje se može stvarno samo zapljeskati, jedino što nam baš nije drago. Pljesak s tribina govori sve, držali smo se ravnopravno s Brazilom, vodili 10 minuta od 32. napada, podjednak broj šansi, rezultat 1:1, mislim da je sve rečeno. Pa sada koliko je brz Ivica Olić. Lucio ispred njega, Olić ga gura i još je, čini se, popio lakat. Nešto desilo i sa koljenom, sa zglobom. Možda mu je, ne znam je li mu ova desna noga. Da li, dao je važne golove za mladu reprezentaciju, čiji je on član i čija će sigurno biti hendikepirana sa tim što on napreduje u svojoj karijeri, što... Prekršaj u skoku u vrlo korektnoj utakmici u kojoj nije bilo 20 faula, ali evo sada šanse velike. Ronaldo je poveo, Ronaldo i Butina ništa. Hvala. Brazilci promijenili ipak način igre u ovom drugom poluvremenu, da se povuku dosta kad mi imamo loptu u posjedu i da sad oni nama igraju polukontru.
sad smo stvarno Brazil pa igraju tako protiv nas, ali šalu na stranu, sad stvarno prelagano ispadamo. Emerson morat će Niko Kovač izaći na njega na drugu stranu i to je bio Adriano. Robinho se povukao sada na poziciju desnog krila, Robinho i Niko Kovač i još jedna fantastična reakcija Nike Kovača. Posjed lopte, počeli smo sa 57-43 čini mi se. Ali evo sada prilike i dobro je. Ovo je nevjerojatno da smo naletjeli na dan kad Ronaldo i Adriano promašuju ovakve dvije prilike. Ali možemo biti sretni sada lokalno jer nismo primili gol, međutim globalno imamo problema u drugom poluvremenu, lakše prolazimo. Dodaju se Brazilci do situacije kad će neko ostati sam i evo sada prilike, to je čini mi se Robinho tamo ostavljeno za Ronalda i Pletikosa. Fino. Sigurno je da ćemo imati priliku vidjeti ga još u dresu hrvatske reprezentacije kako se raduje. Evo sada prilike, nema zaleđa, šansa. Evo ga. Ne, kakva šteta, Balaban netom što je ušao, evo, toliko smo ga hvalili, 12 minuta prije kraja, velika prilika, odlična lopta Nike Kranjčara u sredinu, dobar i prijem i 5-0 za Brazil u kornerima, 52-48 posjed lopte i jedan žuti karton Lucija, nije bilo puno prekršaja, dakle, i podaci potvrđuju dojam da je Brazil imao više od igre, da je imao i više prilike.